ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯅꯤꯀꯣ 2017ꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯒꯤꯞ ꯗ IUPAC name and structural formula of aldehyde and ketone both having molecular formula C3H6O ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ C3H6O ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯣ aldehyde ꯑꯃꯒ ketone ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ aldehyde ꯑꯣꯏꯔꯣ ketone ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯤꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ CO ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ketone ꯑꯣꯏꯔꯣ aldehyde ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯤꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ CO ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ aldehyde ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯤꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯏꯈꯤꯕꯒ ꯅꯪ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯜꯂꯦ aldehyde ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤ aldehyde ꯑꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯗꯦꯟ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯃ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯔꯦ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯃ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯤꯅ 1 ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ 2 ꯁꯤꯅ 3 ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ already 2 ꯕꯣꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯟ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯃꯤꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ CH2 ꯂꯥꯁꯀꯤꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोꯖꯦꯟ कया हापने CH3 अरे सिगी कंपाउंड सिगी एल्डिहाइड सिगी ममिंग कई करोनी IUPAC नेम दी प्रोपानेल मरमदि कार्बन अहुम ने कार्बन अहुम की वार्ड टिकेनो प्रोफ देन कार्बन कार्बन मरते सिंगल बॉन्ड लेरमिना अल्केन की AN दो हापने दे एल्डिहाइड की सफिक्स दी कई कवे AL अवना प्रोपानेल कीटोन अमुक सेमसिको हौजिक कीटोन ओइबा तारगति नंगी कार्बोनिल ग्रुप सिगी आइदर साइड सिदा कार्बन ngakta oigadamni sumaina sida hydrogen kya hapani ahum sina hydrogen kya hapani ahum adi magi maming sina kai korkani IUPAC name propa carbon ahum gi pro pla ni ko carbon carbon mote single bond leibagi AN hapani then ketone leibagi suffix da ONE sumaina asigi sina magi IUPAC name ni sigi sidi common name ju kai hanju kawe acetone को अदु क्वेश्चन हंगेदी सी अनि सिनी को सुमाइनो होगदब क्वेश्चन नंबर 7 की आंसर से नेक्स्ट राइट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन 2017 क्वेश्चन नंबर 11 को कन्वर्जन हंगिनी सिदे येंगो को कन्वर्जन से कमाइन होत के दगे फर्स्ट नंबर 1 कन्वर्जन de kana pi ethanol to ethanoic acid देवना फर्स्ट नंग स्ट्रक्चर खंगदबा ethanol हाइरगदि कनानो CH3 CH2OH ethanol सिकनानेबा सिना ethanol अदुगा ethanoic acid हाइरगदि कनानो acetic acid to CH3 COOH सिबुने नंगी ethanoic acid हाइसिना ethanoic acid कन्वर्ट तौरसिको अइना प्रीवियस वीडियो लास्ट की वीडियो दसु हायबदो एनी अल्कोहल अमा अल्कलाइन KMnO4 ना ऑक्सीडाइज तौब तारगदी कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड फॉर्म तौइ हाइको अदुगा अमु नंग फॉर्म तौरेब कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड तो अमु फर्दर अल्कलाइन KMnO4 गा ऑक्सीडाइज तौब तारगदी कोरेस्पोंडिंग एसिड हाइड फॉर्म तौइ हाइबदा अइना वर्ड कोरेस्पोंडिंग सिने से नंग स्टार्टिंग दा यावरिब कार्बन दुमक सब मानब कार्बन मकै फॉर्म तौगने हाइबनि को येंगासे ओदि ethanol CH3 CH2OH सिगा कनागरिक तौरनी ऑक्सीडाइज तौरनी अल्कलाइन KMnO4 का अल्कलाइन KMnO4 का अदि कार्बन अनि यावबा एल्डिहाइड फॉर्म तौरनी CH3 CHO मिनके कौनी सिगी इथानेल नत्रगना एसिटेल्डिहाइड सिना कनानो इथानोल फर्दर सिगी इथानेल से अमु ऑक्सीडाइज तौबा तारगदी अल्कलाइन KMnO4 की
सिजिनरगा ऑक्सीडाइज तब तारगदि मागी corresponding acid means carbon ani yaw acid phangani CH3 COOH kana hoire sina ethanoic acid sumaina on ga daw yanare ko al sigi reaction sitagi nangna khanga da haibu ethanol dagi ethanoic acid olu haina convert to haina hanga su ya neba yanare ko sina conversion number 1 Roman number 1 gisi next question namu next conversion namu yengasi ko next conversion namu yengasi propene to 1,2 dibromopropane olo haibani first propene hairagadi kanano yengasi ko propene hairagadi CH2 double bond CH then CH3 sikanano propene aduga 1,2 dibromopropane hairagadi sumaino oigada CH2 then Br CH Br CH3 sina kana ini nangi 1 2 1 2 dibromo propane do oiganeba hojik nangi propane se CH2 double bond CH3 je bromine add toro bromine water add togdoini ko di kana form torani last ki video da shawado bromine amamam se bromine ani ni ko bromine amamam se car double bond ki carbon amamam se add toro and nangi product to kana form torani CH2 sida bromine ama then next CH the su bromine ama next CH3 means 1,2 dibromopropane sumaina form tawada yanare ko number 2 conversion number 3 ki conversion da ethanol to into ethyl ethanoate havni ethyl ethanoate hai sikanano sise ester ni ko ado last video da aina ester gi nomenclature kamaina thongani haidu haigrami oda maming thonbagi de da yengo ko ethanol to ethyl ethanoate hai conversion che nangi esterification reaction du ne ko sida kamain tawi nang acid amaga alcohol amaga in the presence of concentrated sulfuric acid treat togodaba sida concentrated sulfuric acid ki roles ke no water removal means dehydrating agent ne aduga ester form to taraga esterification reaction adugi reaction to the base of conversion ko ethanol haraga di ethanol irasiko CH3 CH2OH siga acetic acid ka treat toro kanagi presence ta acid ki presence ta acid ki presence to akhoi gi like ta H plus hai irasu yabani ko maram di kai gino to acid hai ji kare hai akhoi any substance which release H plus pithokpa any substance akhoi acid hai aduna H plus when ibas yorongani or natagana even nang sida concentrated H2SO4 dai irasu yare kana form torani sidi hena detail yenge haraga di previous video di yengo ko ai direct formation of ester do irage ester do direct when irage CH3 COO CH2 CH3 sigi ester sibuni ethyl ethanoate haido yanare ko audi nang sida ethanol da hangbagi mota acetic acid tagi hanga su yae basimadi nang yengse logodamni ko 2018 write the structure and IUPAC name of the structural isomer with molecular formula C3H6 which one of the isomer can be homologous of homolog unsaturated hydrocarbon series how can
the isomer be distinguished by simple chemical test. CD structural isomer kanagi C3H6 ki C3H6 ki question number 12 ki ni ko C3H6 hairagadi amana sumaini yo means nangi cyclopropane do sina kari koroni nangi cyclopropane aduga amana kanano nangi ngasagi propane do CH2 double bond CH then CH3. Next question, which one of the isomer can be homologue of unsaturated hydrocarbon habni ko homologue series oiba yada kanano hangba di kana oirani nangi sigi keno se cyclopropane se on answer the kana oini cyclopropane se oigadawa means nangi cyclic hydrocarbon se oiganeva. How can the isomer be distinguished by a simple chemical test habni idraga so dum chinna harage ko nangi sigi propane sida ina propane je sidi alkene namadi addition reaction thokaneba that means bromination gumbado maonda thokani adubu nangi cyclopropane sida di bromination reaction thoevo adu haigadaba on they can be distinguished by bromination harasu yare aduga bromination gi keno dudi nang sida ire to sida enga sai igibado question number 12 ki last part bromination of propane duni si yarni kaliko. Next 2019 the question number 6 how the following pair of compound are related habni number 1 yengasiko CH3 sigi poche sumai ithokpa yabani yo CH3 then CH sida OH nape amana kana CH3 amana kana no CH3 CH2 CH2 OH amasina prop carbon chain kya no ahum aduna prop laani then carbon marakta kai lei single bond od kai laani AN then OH carbon number position kya dano 2 da propane 2 ol ne sina kai kauni propanol odi moisi kari kamaina mari leinare they are kari hayani position isomer hayane ona moisi they are position isomers hayani Roman number 2 gishe aigi wakanda de question se lanba male ko carbon ama watpa male sigi compound se carbon ama watpa male man hangning se double bond ki position je hangning ba male sida su ahan bagi se OH ki position ju khena bagi ni ko ina position isomer ne hare je next 2019 ki question number 8 yengase general formula of an homologous series of a compound CP ko CN is twice N plus 1 COOH. Write the chemical formula of the first member of the acid habne. Nangi formula yo first member sigi series sigi. What product will be obtained when this compound is treated with sodium metal? First nang yeng do isi sida kana yawi yung. Sida yawi si COOH ne buko. COOH. Sina tai si kaino nangi compound si acid ne ta ame nangi compound si kana werni sina tai si sigi COOH sina tai acid ne odi nangi compound du acid werni write the formula of the first member having first member oirangi haraga the n gi value si kya oin batai 1 odi c n gi value 1 oi batai 1 idras yare then n की वैल्यू 1 होइबा तार क्या तारने CH3 then COOH chemical formula or the chemical formula sire maming di kai kauni maming di hangde ko adu shu hairamage methanoic acid aduga common name na kai kawe khoina formic acid haido yanare ko next
What product will be obtained when this compound is treated with sodium method? Sodium ka treat tawani sidi like to direct yawuni ko sol ka hydrogen ka release tawadawa. Yengo acetic acid CH3COOH plus sodium. Kana form tawrani sodium acetate means CH3COONA plus hydrogen. Balance toro the carbon kya no right side ta ani this is the kya hapani ani. Next oxygen kya swe oxygen right side ta ani ni ko left side ta ani right side ta so ani oxygen chanare. Then hydrogen ani chanare ko 3COOH. Yung carbon si ani lere. Then hydrogen si taruk si taret ko. The hydrogen from the suppose the carbon ani oiragadi taru yung carbon mari ko sodium ani hydrogen ani tare sumaina on a salt form to one hagadaba product to kanana sigisi salt to niko. Next 2022 a hydrocarbon molecule contains 3 carbon atom. Write down its molecular formula if it is alkane. First alkane oiba taragadi formula combine oi CN is twice N plus 2 ni. और 3 carbon हाइरगदी N की वैल्यू क्या लौरनी 3 और N की वैल्यू 3 लौरो C3 H क्या तारनी 8 तारनी यानरे को. Then alkene haiba taragadi CN is twice N haidoni formula do N की वैल्यू carbon ahum ने N की वैल्यू 3 means C3 H क्या होरनी 6. Next alkyne haiba taragadi formula CN is twice N minus 2 होइदोनी और the carbon ahum होइबा taragadi N की वैल्यू 3 सिंजिलो क्या तान C3H4. Question which one of them can be saturated cyclic hydrocarbon oiba yabo habne means audi sikana tarane nangi sigisi alkene ji tagadaba answer kana haini alkene maram disida kana form tawba yai cyclopropane form tawba yai. Next LPG cooking gas contain butane mainly. What are the expected product form when the LPG is burned in air habne butane haragadi carbon mari yawbuko compound ni C4 H10 oidoni. Si oxygen ga burn tawba means oxygen ga combine tawi haini on any hydrocarbon conversion da aina aigi channel sigi video ne yorangoni ko any hydrocarbon ki conversion da mai chakpada kana form tawi carbon dioxide ka water ka heat karaga release tawramani. Balance tawba so ai shortcut mamang video da yengo ko mamang singi video da yawbane. Easy way to calculate conversion reaction haibra ama yawrangani ko oda yengo oda kamaina balance tawi yengo ko on ai hojik ki oina di sida direct oina isilage sida kya hapakani 13 sida kya hapakani 8 sida kya 10 sumaina yanare ko oda expected product haragadi kana kana oirani nangi expected product oidisi carbon dioxide water oigada sigidi matang se loisilasi ko. Thank you all.